Oke bro, welcome to Patre. What's up? Kali ini saya berada di kapal pesiar bersama Murah dari mana Murah? Karangasem. Dari Karangasem. Oke. Sebelum saya lanjut di video ini, jangan lupa subscribe dan share video saya ya. Jangan lupa like, aktifin loncengnya biar tahu video-video kegokilan selanjutnya ya. Sekarang saya mau lomba renang sama dia ya. Challenge-nya ini saya mau lomba renang nih. Itu anunya apa namanya, kolam renangnya, poolnya. Oke. Nah sekarang mau challenge nih kita berdua. Jadi kita 2 kali ya ke sana. Siapa yang menang? Yang menang. Siapa yang menang? Yang menang. Yang kalah harus push up. Yang kalah harus push up 50 kali. 25 kali. Okay. 50 terlalu banyak, oke? Oke. Deal. Oke bro, ini kedalamannya 4 meter. Lumayan sih, lumayan dalam. Ya berapa meter? Sekitar 7 meter. Ya, kita bolak-balik. Siapa yang menang, ya yang menang. Yang kalah harus push up 25 kali, oke? Okay, are you ready? Ready. Yeah, I'm ready. Let's go. 1, 2, 3. I didn't even get to cross. Tadi kan kita udah lomba renang ini. Before we battle swimming, so I'm the winner, and then the lose is my friend. Woo. Well, I'm the loser, but it's not really loser. This is just the last of the beginning. Yeah, just like that. Thank you. Keep watching. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Lagi lawan. Oke bro, mau tahu kelanjutan keseruan video selanjutnya? Tetap nongkrongin Patre ya. Bye bye.